karnaval ya, pawai budaya di Sukosewu Ngandusari. Start tadi mulai jam 10 pagi. Ini diistirahatkan sebentar karena akan maghrib, guys. Berhubung mau maghrib nih, diistirahatkan sebentar. Ini kostum terkeren ya, kostum paling keren. Ini bersama Putra Audio. Lukman Hakim 98 N Dia 27. Putra Makmur Audio, guys. Tatanan 8 sub. Zainul 99. Putra Makmur Audio di Sukosewu Ngandusari. Sukosewu Ngandusari ya. Diistirahatkan sebentar karena mau sholat maghrib. Putra Makmur Audio tatanan 8 sub, guys.
karnaval ya, pawai budaya di Sukosewu Ngandusari. Start tadi mulai jam 10 pagi. Ini diistirahatkan sebentar karena akan maghrib, guys. Berhubung mau maghrib nih diistirahatkan sebentar. Ini kostum terkeren ya, kostum paling keren. Ini bersama This is Putra special Audio. wedding Lukman Hakim 98 N Dia 27. Putra Makmur Audio, guys. Tatanan 8 sub. Zainul 99. Putra Makmur Audio di Sukosewu Ngandusari. Sukosewu Ngandusari. Diistirahatkan sebentar karena mau sholat maghrib. Zainul 99. Putra Makmur Audio tatanan 8 sub, guys.